Keblai Pibaro. Ni priang subhai pi shikana ketuk kubor jengi upek ngor cable news. Hashwa bengina pash ki kubor ke babnia anaga janmet, ngina pash wash ki mat makongsan jangka kubor mentagatayo. Penpau Keterangan Home Affairs ke Sarkar Pedeng Betingko ke Meghalaya Residence Safety and Security Act Batian jong yang dorbar tawaan Parlimen ong ubak pestun pensong. Ontai yang kuota haga jaka balai akar tam ban penkenria igi basyong basa atem metor. Layasoy ke Community Accord hasilong banekun persyayo drugs. Berngameki ginong tray COVID-19 lada empelat ya gajing siu jongki. Mi sekakenhon bakrong bayrung ya ginong syalan siar sekejela syadawa laipo hajar sekali jo ginong kayi ujor kakop bat kahito syau Deputy Commissioner ke Distrik Ribhoy. Dawa kaki SU nang negrams bagi samla kejela kemdai benik tho eksamen syabar kejela. Kadon kejing suboit naka Coordination Committee ban penduk jakpo yagi kasi bede sosnong hahima sora. Bad rakhe ke Home Guards bat Civil Defense ya ke Raising Day ke bahan rupuwei ha mau diang-diang. Usembut Menteri Rangba Kejela Meghalaya ubak Preston Tensong ha kesengibalang Jogatayo ulong ba ke Sarkar Pedeng ke Lepenpau ba ke jingbo ya ke Facilitation Center katkom ke Meghalaya Residence Safety and Security Act arhajar arpo. Kaya tengkuk bagi an ke bela menjer daki yang dorbar Parlimen bat kumta ke Sarkar Jela kan selalu megajingelang bane peliu jingmut bat ki babun ki balang halor kini kamat. Habakran ni kelak patai kubor usembut Menteri Rangba Kejela ubak Preston Tensong. Ulong ba Keterangan Home Affairs ke Sarkar Pedeng ke Lepenpau ba ke jingbo eka Facilitation Center kan keta bat pentut eka let kawan jeni patba na kawe Kejela shkawaipat. Kamtam haba ke Meghalaya kedai kejaka ke bagi patba kirung kini benlet syaki waipat Kejela. Ulong ba ke Sarkar Jela kelarai basyan kan selalu me kejingelang bat barok badan benta ban pa ni kejing ai jingmut ba kejing pensnow halor kini kakam. Ubak Preston Tensong letho ba Keterangan Home Affairs ke Lepenpau ba ke Meghalaya Residence Safety and Security Act ke hitungkuk berkaan jok Sarkar Pedeng. Namar ginong syong-syong hakri India kila bandrung lat luoj na kawe Kejela shkawaipat. Bat kamdon ka no kaan ka ban kanglat eki ban led na kawe Kejela shkawaipat. Haga bedai ba kejing dawa ban pentreka me ke inline permit ha Kejela ubak Preston Tensong ulong ba ke ILP kedai kaan jok Sarkar Pedeng. Bat hakapor bagila menjur kenakaan keladon lupa ke kendon. Kebaong badi banle ekane kamtam me ke Meghalaya kabadi Kejela kabaya lengba banle chikiwei pat Kejela. Badi ban penti kena bakajing yat ki kali bat kibriu kamdai ban syakta. Ulong ru bag Sarkar Jela kadang bud dien bat ke Sarkar Pedeng hakabedai bakajing dawa ban pentri kamno mardor ya ke ILP Meghalaya. Nama ke ILP issue is different issue. MRSA is different issue. Teka ILP namar yung ngingi insist hadu mentah pagin day man yo ILP. But ILP ka dek settle act. Dek settle act kamut hakapor ba kipas. Ya ka act. Kandon lepa kajing penbay. Haba ong ka act kamut kandon lepa kaban ong ba piap le kumta. Kamtam hakamigala namar ka dek ka transit state. You have to do this, you have to do this, you have to do this. But make sure baka the flow of vehicles does not disturb ye ki pajba ki ba cross ye ka Meghalaya dan ye baya yang ba jo ka Shillong kat badai de kata kadai ka ILP ka ba mangipat haka MRSA kadai la ka jo ka bangile kalau balai ki sa pinpoint maki kata kalau ba ki ong kayak tengku kani ke isu ke tengku namar ba unu citizen jongkari India ulong free ban ya kamtam haka jaka ka ba Kejela ka hap ban connect let's say ki sautuli santeli ki Kejela te kanung don kanu ka an ka badam ka bala ban khang bakin ya nakawe kay Jela siya ko Kejela ban poy siya la ka jong kay Jakala ni sakala ka jong ka Jela dekata dan nada mo pi kalong it's different issue altogether namar haka ILP ladki ai kamot kandon ka provision ka ban penting na bale se banung don kajing pensaja la kajing pensitom la kajing ka ban wara pan ban kajing yakin nong yen hadin baki rum siya ka Jela kesulong dengan ni kajing pa kalau nomor ba kabasya kita ngan syukurin lekot mo ki ong
ba ke tungku bat ki an jongka parlimen jongka Sarkar India hakaba ngi ong ban bu yang ini ka facilitation center kalau mungkin cegit te kata ki ong ba kalaban kalau kata hakaba terkena makan ini kedai ka transit route kaba mendai ban pentut mentai kibri ke bayar be yang syate syabarak Bali ke balai Mizoram ke balai kelek-kelek ke bawanda bo ati Usembut Menteri Rangba ke Jelau Pak Preston Tensong Ulong maka Sarkar haduk mentah kadang ab bani ke jubab na kinong ilam ki bahakli jangka kenhuan Nyautrap National Liberation Council HNLC halo gajing terwa bani krenesok. Uli tu bak HNLC kala pentip ke Sarkar baka seng kan saai ketien ng bau nong mikmat jangka ubak sadon ke bela. Ublong Presiden jangka seng Nyautrap National Youth Front. Ha kabedai bak gajing dawa ke HNLC ban maap no ya baru ki kambamman ubak Preston Tensong ulong baki dong yalam ki bahakli ke HNLC lembat ki siang bat ke Sarkar Pedeng kila ban keren bat ban ajing mud halor kene gebenta ha ke jingi keren esok usembut Menteri Rangba ulapan pau bagi Sarkar kakua bah ke jingi keren esok anomane shim benta da ki dong yalam ki bahakli jong ke HNLC. All these issues can be discussed across the table when the senior most leaders of the HNLC along with our interlocutor from the state as well as from the central government sit across the table, discuss, then come up to the government what are the recommendations. Top leaders, not only senior leaders, top leaders of the HNLC. Let me still keep requesting this. Top leaders of HNLC. The door is open for discussion. One round of formal talk has happened. We would like to see the second, the third, the fourth, till we reach to the conclusion. Because see, if if they do, I think it will come through their interlocutor again, because they have already sent to us officially that whatever communication they'll do it through Mr. Sarangwan. And then it will come to their government. Ha kabayday ba gajinglom pisa nek senyang ki kenhuan ni kiriu shimet na kinong kayi ba na kidukan na kaliang uba Preston Tensong luong ba ke Sarkar kladap tha gi pulit ba gi bor peniak distrik bagi de benong gi bapet ngor ba gi de bantek lakam me gajinglom pisa bean jong ki kenhuan seng bhalang ba kiriu shimet na kinong kayi ne kidukan ke badan hasilong ba bandek de ke beteng ru ya kini kinong dawa pisa bean. Instructed the district administration again, because this one it is the whole responsibility of the district administration. The DC, the SP has to take care of this, and I'm very sure even official notification has come out that because it is legal unless you get the permission from the deputy commissioner. You cannot just go and collect donation in the form of donation, whether a group of person, whether a person or whether an NGOs or whatever, you can't. There is a prescribed norm where you cannot just do like that blindly. You have to get the permission. Then only you can do with the issue the receipt, and you can even approach the concerned whoever, maybe business houses or whatever. Banyale abanchim kya bantip e jinglong jingman hakabayday bat gajing shna ka NHIDCL ki surok hakalang ki benta jong kajela hakala sing ublay jong katayo Menteri Rangba Kajela Conrad Kongkal Sangma ulalo me kajingalang banyatai halor kani kamat hakani kajingalang kablalum do Menteri Rangba Kajela Meghalaya Conrad Kongkal Sangma lawan baniran bentalang do sembut Menteri Rangba Kajela Pak Preston Tensong ubak kami ekatnat PWD roads bat buildings kihe officer Sarkar ki deputy commissioner bat kiwe habai keren beginong pathai khobor hadin balawai ke jingalang Menteri Rangba ulong bagile taisani halor ki surok ki balapentrai dak NHIDCL ki bekenthop ke surok nongston wa kaji kershai ke surok Ranikor Mahesh Khola Ronggara ke surok Nasilong Dauki bat ke surok Western Bypass. Conrad Kongkal Sangma ulong bagi Sarkar Jela kelabetha ke NHIDCL bat iki kontraktor bagin penyak cekmat no iki kam gijam bat ban pendap iki projek ha kepor ke balabu.
Ulang ru bagi sarkar kalamat gijing nagabanta ban peniat cakmat igini project namar gijing bamyo ya gajakan giriu shimet. Bat kidon ki khap habala miru ka jingbo dor ya kajaka kajing slam manyo kajing bed ne ka forest clearance bat kiwi kiwei bat ka sarkar kalashim khya ban pen bed kini kajing Ulong bakile kran ru ka bayde ba kajing tumu banshna ya ka flyover bat ikani ka kam andang ya kran bat ka sarkar pedang ha ka bakan dan kajing pen kala hakikat to kan ki benta. So we had a detailed review of all the projects that were is being implemented by NHIDCL, and in the meeting we had officials from all the departments concerned, all the deputy commissioners, and most importantly we had all the contractors also who had come. So we've gone through all the projects and we've asked each contractor to give a deadline on the different works. We have asked them about the problems that they're facing, and based on that we have asked the officials to resolve those issues, and now we'll be continuously monitoring this because this is a working season, so we would not want to lose this time, and therefore as I said, all the important projects that are being implemented by NHIDCL, we have gone through each one of them. It was a very long, almost a 3-hour meeting we had, but very productive and very good meeting we had, and I'm hopeful that it will have a positive impact on all the projects that are being implemented in the state right now. So we had the Nongstoin Wakaji Krishai road, we reviewed that road. We reviewed the Ranikor Mohishkula Rongara road. Then we also reviewed the Nongstoin Nongstoin roads, and then we also discussed about the Shillong Dauki road, that was also part of it, and then the Western Bypass. These were the prominent projects that we discussed today. Portion where the petrol pump is existed and So this project also was discussed, and this is part of the package 1 of the project. We are proposing some changes in that so that we can make it into an elevated road. Because earlier it was just simply, not a proper flyover, as you would say. So we are taking up the matter with Government of India and figuring out how we can add the pillars and extend this whole thing so that it reaches the petrol pump junction. And then of course we are also looking at the possibility of extending that further, but it's not in this phase because that will create a lot of confusion and complication at this point in time. So yes, that project is very much part of it. And we, as I said, earlier the proposal was not to have that elevated road, but now we are proposing to include that. NHIDCL officials from this who are handling the projects here are also in favor of that, and obviously state government is in favor, and we are going to take up the matter with Delhi to allow that particular extension and the elevated roads to come up within this package itself. Hagawai pat kaliang Menteri Rangba ulietu bula lumru ikajingelang bat kihe officer jangkat nat telecom bat power grid. Bat gila shemekarai ban pen poino ik optical fiber haman lagi blok jang kejela ban pen klanya kejing syakri ling bak internet. Ukon rat kongkal sang ma ulong balak mi lenti bagi kam kijam gen sedang no hau benail ber kesnam arhajar arpusau. Bat lak mi lenti ban pendap ikene kam hau benai jeliu nenai tung jang kesnam arhajar arpusan. Bat lakmi lenti babarok ki blok ki subdivision bat ki district ki niok ban penyesok lengbau optical fiber. Ulong bagi jaka pulie ki hospital ne ki no ki kenhuan kila amanshim connection on dalapoi neyat u optical fiber hakathan jongki. And we have in principle decided on going ahead with the last mile connectivity in the state in terms of laying optical fibers, and we had a detailed discussion with the telecom wing of the power grid, where we are moving forward now to lay optical lines all the way to all the blocks. So the roadmap has been laid, and in a phase-wise manner this project will start. We expect the work to commence sometime in the month of March next year, and we expect that within about 12 to 15 months time, that means by 2025, sometime around June, July, we do expect that all the blocks in the state, all the subdivisions, and obviously all the districts, all of them will be connected by optical fiber. And not only that,
wherever from that point, if any of the institutions, organizations, hospitals require the connectivity, we will then be able to further give the connectivity to all the different locations. So this is again a very, very important project, keeping in mind the large-scale e-governance, projects that we're doing, and to improve the overall e-governance from a public-centric point of view. So this is a very important project, and as I said that the work for this will start within 3-4 months' time. The paperworks are going on, but the in principle decision today was taken to go ahead with this project. Ka Sarkar Jela Hakasing Palay Jong Katayaw Kalalu Mekajingalang Banya Kren Halor Kajing Tmu Ban Penkendria Ikibasyong Basa Athem Metor Syakajaka Jong Kasilong Municipal Board. Ban Kani Kajingalang Kala Shemekarai Ban Ai Sa Shi Akar Tam Bantay Ki Yeng Kuwata Nagabenta Ki Lais Pa Asapu Artli Gilong Yeng Ki Ban Mi Na Athem Metor. Ya Kani Kajingalang Ban Kren Halor Kajing Tmu Ban Penkendria Ikibasyong Basa Athem Metor Lepenyad Usembut Menteri Rangba Akajela Ba Preston Densong Hakabalaidan lang uway pat usembut Menteri Rangba Akajela Ba Asnyaw Balangdhar, Chairman Jangka Harijan Panchayat Committee Gurjit Singh, General Secretary ke Delhi Sikh Gurudwara, Jagdeep Singh ke Officer Sarkar Kinong Yasat An Bat Kiwe-Kiwe. Habaikran beginang Patay Kubor Ba Preston Densong Ulong Ba Kajingalang Kelalong Kebabiang. Hendrai ke Harijan Panchayat Committee Kelapen Paupat Ba Kandit Pensngau Syuai Karai Syabarok Kibasyong Basa Athem Metor. Uba Preston Tensong Uluong Baka Sarkar Jela Kelebok Por Bahak Tayo Benengkong Nebaar Jong Kula Lengkot Kesenam Arhajar Arpusau Ansa Syong Biang Kejingalang Bat Ukermen Scam Ban La Ban Shimno Ekarai Usembut Menteri Rangba Ula Pensyairu Ba Mensyua ke Sarkar Kelamang Bantai ke Yeng Hakajaka Kebadan R. Sau Akar Ndrai Namar Ba Kampat Long Kebabiang Kumta ke Sarkar Kelarai Ban Ai Sa Iwei Sau Akar Keban Long Baro Lai Akar Tam Namar Baga Sarkar kan omla bantai ya Yeng building ke Bajrong Palat na gebenta ki Lais Pa Asapu Artli Kilong Yeng. Gurjit Singh Uluong Ba Kejingalang Ba ke Sarkar Jela Kalong Kebabiang kamtam ha Ba ke Sarkar Kelap Pediang ya ki katu kani kejing ai jingmud. Ndrai Syam Natre apat ban batai syai kedar la ke Harijan Panchayat Committee ka Pediang ne ka kentat ya kejing terwa ke Sarkar. Ndrai ulapan pau un let ban pensngau sywa syabaro ki basyong basa Athem Metor ya ke ai kebelami na kejing ekran Ba ke Sarkar. Gurjit Singh Uluong Bahu Benai Kelalengkot Jong Kesenam Banwan ke Sarkar kan salumbiang ya Kejingalang Bat Kermen Scam Ban La Ban Penbet No ek Kenrum Kenram ha Kesenam Banwan. And ka location kan ni ke Jaka Kolong Kumbi ka tu ka existing ka badon menta ka don kumba R ekar point 14 mo te ka bamenta just opposite to that na iya ka tu ka existing syakawi pa kesurok syaka persyak surok dia kadon sakawai kabashi ekar saupa 1.4 ekar. Tingiat ya kata kolong kumarong 3.6 acres. Lais pa saupa are families, but ngihaban le rukini ki high rise building. Te ngiyo ngilap ba kampandap kadang rit kejakan kadang ngi aisu ya kejaka sa 1.4 acres. Namang ikwa kumong ong pingal ada pongteng. Ba kejingkwa jogin government habang iong relocation, having on shifting can long be complete na issue. Because right now what we wanted is at least we need to be unanimous in shifting and relocating from that place to the new place. You see, this is our second meeting. There were few points which we raised in the previous meeting. Some of those points we have considered, and there are certain things which are yet to be finalized, to be decided from either side. So now the HPC people, they will discuss the issues what we have discussed today in the meeting with their people, and then we'll again discuss those issues in the next meeting that is scheduled to be held in the second week of January. Can you tell us those few points that No, that I can't tell you, but yes, the meeting was on a good note. Hopefully they'll discuss, and if they are agreed, then those points will be discussed in the next meeting, and hopefully some solution will be reached.
I mean, was there any discussion on Gurdwara? All the points. No, we see, have there is discussed. no point which we can tell you that what are to be discussed. Those are the internal points which I think they will discuss with their people, and then definitely will inform disclose to the media. But first, let them discuss with their people. HPC will discuss, and will tell to the media. Wan rengkat ru bat u Presiden Ramba Jongka Delhi Kutwara kiawan armut representative agat nama bakini ru ide kibalong bakajing kidon ke concern kumno bat poi syakajing sutu jumut apdeng jongi ke government bat ki kilai don rengkat ban elekren bun ki ek isu bat ka bang pa banong ni ngin empat la ban batai ki ek isu ki bilai discuss nawar ba mentan akaliang jokiru ki panpor sa katu kani tayo bakin dangya discuss biang rengkat baki para nongsong sedong jokiang te ngiyoi ba kajing keren kalong kabasngotena kabasaiso bat ngilaya rai langru dakaju kasurba hapo jong katayo kabaa une u benai Januari benai benungkong u ar hajar akusau ngin ye kendu biang sai sisimpat ban ngakremen sken ba hakata kajing kendu ngin boy sendon syaka bakut jong ka meeting nani kajing kendu jong Da kajing temu benele banrat dan kong yu drugs ubla so thiet bha ha kajela. Katanat social welfare ha kasimba arjung katayo kala penlong ya ka program ha usosotham auditorium ha Shillong bat ha kani kasngi. Laya soy ya ka community accord bat ki borshnong rengkat bat kinong ilam niam. Baring khun persya yu drugs lengba ka drug rehabilitation, elimination and action mission ne ka dream project jong ka sarkar jela. Ka sarkar jela ha ka santrik uno apra ar hajar ar pulai kelai soy da ka community accord bat ki borshnong rengkat kinong ilam niam. Komisi benta ban pen ko bor bat bani khun persya yu drugs ha po ka project drug rehabilitation, elimination and action mission ne ka dream. Ha ka program Dream and Build ka bala penlong da katanat social welfare ka sarkar jela House Sotham Auditorium. Ya kene ka community accord la soy ha kajingan lang menteri rangba ka jela u Konrad Kongkal Sangma u menteri katanat social welfare u ba apo lengdo ka menteri katanat ka koi ka khia i Dr. Ampurin lengdo u director general ki pulet u Dr. LR Bishnoi kinong ilam shnong kinong ilam niam bat kiwe. Habakren ha kajingalang u menteri rangba ka jela u Konrad Kongkal Sangma u loong bagi samla ka jela kidai ka spa ba ka jela bat kari ban genteu kayok kokot bat dei namar kene ba ka sarkar ke le ban ra ki program ke bagi samla ki ban dot benta ban kentu bagi kamel akai ka tem kaput ka sengkam sengjam nang bagian la ban kenon kami kisap jengki hekikam ke batai bat ban ngop hau drugs. Habakran halor ka build program menteri rangba ulong ba ka Meghalaya ka don ya ka bor sen shar shnong ka baklan bha bat kinong ilam shnong ki shem ka benta ka bakrau bha ki imlang salang ha ki shnong ki thau bat ha ka bayadai bat drugs ki dor bar shnong ki dai ki ba kongsan bha omtang ban pendo yu drugs ndai ban ajing arab ru ya kinong di bagen lat no no nu jing di wasniu bat ban la ban penlong ya ka dream mission ka ba job. Nagaliang menteri katanat social welfare uba apo lengdo uloong bag sarkar kelele kat bala ban pendu ujat yu drugs na kejela. Ulepen pau kejing kublai kerpang yiki seng tremons ngobha ki seng niam bat kidor barsnong bela kejing kersya na kejing kon persya yu drugs. Hagani ke program ke sarkar kela ajing arab kasong pisa bahan berulak tengka syaka maulai tahun dorbar ban penyaj yaki rehabilitation camp balabut ke dorbar kaban penslur giwei ke dorbar snong bakin shimlang ya kejuk senjam hakal leng kijaka hakajella. Meghalaya traditionally has been an economy, what we all call in economics as an extractive economy. An extractive economy is an economy that works based on extracting and using its resources. We sell our resources and we grow our economy. It is not sustainable in nature. And hence, the world across and countries across are moving towards what we call a regenerative economy, where we allow our resources to regenerate and we don't depend on our extractive resources to build our economy. But apart from this greatest resource of time,
one of the more important resources for any nation is its youth. So no matter what resource we have, whether it's coal or limestone, these are all extractive economies and they will perish in days and years to come. And hence, it is only our youth. And that's why Israel is a great model. Singapore is a great model of economies which have been able to regenerate, basing their policy on the youth, which is, as I said, one of the greatest resources we have. So having said that, what are we trying to do out here? What we as a government are trying to do is take care of this greatest resource that we have. And that's the reason why in the past 6 years, our policies have been broken up into 2-3 multiple sectors, or you can say, divisions or systems that we try to create. The first is, we have what we call a stakeholder approach. It's not about drug abuse alone. It's not about entrepreneurship alone. It's not about music alone. It's not about education alone. It is about the youth at the center of our policy on this stakeholder approach. And the stakeholder is the youth, and how do we put in different aspects of the youth to have a more holistic policy to push what is important for our youth. We're going to have the Meghalaya Games coming up. So the Meghalaya Games, I'm sorry, I'm going to take a bit more time, but the Meghalaya Games that we're going to have is going to be very different from the earlier Meghalaya Games. We learn as we move along. So number one, it's going to be held in Tura this year. Number two, apart from being just the Meghalaya Games, I have asked the sports department to have traditional sports of the Khasis, the Jaintiyas and the Garos to also be part of the discipline. So let our youth go into the old tribal sports that we used to have. Let there be 1 or 2 disciplines so that our youth are reminded that the tribals have always been linked to sports. So you will find disciplines in the local sports also being part of this program. We will also have a program where the youth who are going to go to the different parts of the state, they will be taken to experience the culture of those regions. So there will be tourism outings after the games, of course, and they will be allowed to mix around with the different youths in the different parts of the state, and we hope that that will bring up a much more positive environment overall. Another thing we're going to do with the sports, with the Meghalaya Games, which is the reason why I'm mentioning this now, is that we wanted to connect to Fit India program also, which means that we would want every athlete, the 3,000 athletes who are going to perform or who are going to compete there, to also talk about our indigenous food, for example. So what is healthy for us, that grows here, let us promote that, the vegetables or the fruits that we have. Apart from that, the DREAM program will be connected to Meghalaya Games. So I would want that each athlete, when they go, they should become our ambassadors for drug-free Meghalaya. Kinong tray kiblasya thongkam sipor hakatanat kakot kakya hakapor bawan len shop kaklam COVID-19. Hakasiba arjung katayo klelet yakendo yo director ka health services ka jela. Bat kiradawa ban pelat no ekajing siyo jengki hapo ka khatwe terik mentau no pra. Lem kumta kin penlong ekajing ki da kabasong sya tengan klem dabu opor. Kini kinong tray ketenat kakoi kakya akapor men step kilalit ban ikendo yo director DHS bandawa bag sarkar kariban platno ekatulab kabaga tray kumki emergency care staff haki hospital banhikun yaka klam COVID-19. Habay keren bikinong patay kubor uba akas parlen yaw penyaw ulaong bahagapor bakhi ka klam COVID-19. Ka DHS kalatong haduk sispa prapongot ban tray kumki emergency care staff haki hospital. Balapun kutno ekjeng tray jengki mentagas nem haunai lur. Dari Kim Shan Melayu apat ikatulap jengki nado ubenaya yong kasnem arajar apulai.
Ulih tu penakaliang director ula pentip bagi la pendep lu di Gijing Don Kambaro dari kebasak mentah kalong satang hakat tenat pelatengka jong kesorkar jela bahkan pelat no ikan kapisa kabari Gijing Siu jongki ke bandro benai. Ulong ba kila shimru ikarai ban pendlong dah Gijing syatkan nado kakat santrik mentah ubnai hakamat kakardop jong main secretariat. Ada jabak kesorkar kamplat Gijing Siu jongki hakakat weterik una opera. Indang ila wat ya kata Gijing tip jongi. Baru ngiwan manukong la apa ni dah kani ka office DCS ni. Tenani ngilawan hanya po office director hanya ka bang ngilawan hanya ki katkum gajing keren te yang bala penbiang lot na temta ki baro temta gajing thok katkum gajing pan jongka aling jongka government. Pendang ila ikendu pat si her minister jongi pat mairu yang baik kalabiang. Te menta ka basa apa kedai haki dealing assistant. Te dealing assistant jong i tinggal ikendu lang na finance na finance ngila alej lang nang ta na joint secretary ngila alej lang te hadu mentaru kampun poi hire la kanu sin su ngila ikendu i na kaling jong i la ikendu i her minister te ha kalas ka khadu pade kata kadi har potrik jong ni panai nupomba tinggal awan ikendu aksin makhadu don lang na kaling DHS ru nang ta commissioner don lang i health minister don lang tu wasni te kila ong ba arpo khasan singi ai poringi bangai pun poi tertulok te nado arpo trik hadu mentahi kala dei khasan singi te kanum poi kata katulok jungi alor kakam bala sya penkut hajing sya damari penkut kakam katu singi ni asi singi singi ro ade ben pelaj ya taka kahok jungi cari krem pelaj hadu menta te nagaling jungi ni ndang ngim suhun re amar katkum ke badon katok kenengut na silong hi te kibade na kene ka silong area ba khamjan kilawan ken ban wat jing tip biang nang ni na po DHS lang ila pha lang sikini baro jong kini institution jongi jongki badi borok koi jong kami kele ya tinggal pentip mengipat kan long kumta tema kir kat don kata kajing bom sunghun su nak ai kata ba kat balik man kapos kaju kaju bagi kemyo ata ka salary spending bagi kumne kata tema bagi nagaling jong DSS ila ong pet nagaling ila kensai ben mi ong pet senen ngang suthu ya kajing e jong phi baro re nagaling jongi baro nang ni office DHS kat ke bapak jong kat ke bapan jong ka liang jong government kila penbiang lot nak staff ni la clarify ya kata cale asngo da baro ini nak ni ki param di kawas ni para staff jong ini te ya kata la kren sai di DCS te baro ngila asngo ya kata hoi te nak liang jong ing lang ngila suthu sai ba ka debit nak liang jong government tenre nak liang jong government pade pada ngilet mengi see this 5 we are just proceeding right now see this 5 mana kapur kumta bet te kumta proceeding ini file te hakajing mani kendu jongi bat ki ni ki finance minister ru idon finance jong department ru don wi ISI badi am taryang te hakajing keren jong ili la keren bet sai ong pet kane lagi ke juk digital kade betang dak i proval lang baka phone jong phiru omdei ta hap office haying ane halenti phia halenti singkin ru phila ban approve kane kam don jinge ere te hadu kataru ya kane ka kam jingi pade kadang long betikum ba long ku tikum bangi sulit pan keliang umdei bangi pan ya ka bainong lajong long bangi ngisu pan ram long tik la kumba la long tikum ki jong ke insurance hakapor bangi ngilai ban opli ya ka account insurance utu manager bar di page yang to boro ni tu ki badi page yang pisa ki don kam hangi man kasni iphone ba kumdi kumtai ndah kapor balali don kam mangi pade Kita wat kanu tu beri badan atau insurans pin melap hire kasimpor lagi benai. Hakapor jan miet kene ka kenhon kinong trei emergency care staff kilalit bani kendo yu menteri rang ba akan jelau Konrad Kongkal Sangma hakabaki layo ekejing kular ba sorkar jelakan pelat no ekejing siu jengki kebelas saat teng hadu hendro benai. Ubakas perlen uletho banakaliang menteri rang ba ulak kular ban pelat no eketulap hakash potrik mentau benai. Berulong baki buram ekene ekejing kular jong menteri rang ba nrekin update ban yo ekene ekejing siu hakakat we trik uno opera. Bala raja bakam urlong kenya cakmat ban penlong ya kejing ki jongki daga syong syatkan hakamat ka kerdop jong ke secretariat. Ngi ke deadlines, ngi la issue ke deadlines. Tengi pede ke deadlines ngi la kumbang ngi la sim koi garai. Khatway tari ke deadlines ngi tela la kampoi kata ka tulop ngi khatway tari te kamu ngi la sim da ko way ka sinjam ka garai ba tengi kata ka deba in sedang ya ka ngastra ngi khasan tarik hanya hapo halau jongka sekretariat milik sekretariat
Haba katkum kajing clarify napo assembly nang tanah iwe kembang la Grand Malaysia DCS ru pada iwe nawat RTI ba dispersing lani baka covid fund kadang don kemas sau apply kelur katkum kajing pencai mai tenre kata kajing kata katulop jengi pada ladang ilik wat DCS kiong wait ba don fund te ka lengo pat jengi ba katuka sau apply kelur pada sei kaja kata gue kajing kali tu te ndang la ya pada kajing wan kendu jengi ba di Health Minister Health Minister yung baca ki dealing assistant ki joint secretary commissioner terter not finance department terter yang abdeng kita ni arum dulu baru kita ki department ya kabak kadu pada ngimhon kan te menne mesingi pada dah kajing kadu lang baru ujung kuai ke magilahi te ngila le suara DCS te na DCS pada ngila arai ke wei ke rai khmat yung DCS baila clarify me ba naling ujung ka DCS kelap pendeblut pada yebde habai de bat ki kat slash phang ka tulop jengi te ang kebasa amta ba kadi ujung ha sepang ka ling ujung ka government Nang yai sa bat ngi nak bentak ki wei pat ki khubor ngan sawan pai hadin kini kijing penmana. Nice. You're gonna be a family guy now. So are you prepared? I'm nervous, but I'm prepared. I guess you already know your status, right? Which status? Have you got tested lately? No. For a better tomorrow, know your status today. Now PCN ng nagajan miet ngina pai biang segi benta jangga khubor. Lai teli kilong yeng ki badan hak snong maupat kilamat ek apot haba gading ke bala klang bha kala bamdu ek yeng ke bagi syong kisa ke performance step jong ke sengi balang. Ha ke step jong ke hendru terek uno opera arajar arpulai ke wika yeng kabala long try de ikong Virginia no kendri bat ba aiwa shikilai tili gilong giang hak snong maupat hak dong mat circle 1 kala kem ding kensan ka por pra ba JAA kat kum gejing itu ginong chong wai loong ba gejing kem ding gene ga giang kelas dang na kamera badon umitar light hagen gejing ja am shimla don kanu kanu gejing ja bas ngosi ndrai gejing klang joga ding kala bam do lot ya gejing don jing em jong ni gilong giang ya keding kabla klang lala bantem no daki pulet pilep ding rengkat gejing arab ki sipai BSF tay nặng quanh nó Ha kasni pale jong katayo ki pulet ke distrik Ribhoi ke layo kem ya we brio bat kurup ya ki tiarsiat bat ki kuli bat ki layo ru ban kurup iki shenrong kle bat ki reng jong ki merat ha ke jing khandra ke bal ka penlong ha khandai mer ha bari dua ke badan ha ke distrik Ribhoi ki bor pulet ke distrik Ribhoi ke jing trishtam ka babro simiet agamiet jong ka nyau trek uno opera arajar arpulai kelio ban pen pulam no ke jing thumu ban pen poi ki tiar siat bat katuk ani kishin rong kle bat ki reng jogi merat da we ubreu na Mizoram shikikin hon ki bamla bantep hadin ke jing okem ya unu ubreu rengkat bat ki kuli bat ki tiar siat
kat kum ko kubor beliau olum balai ki pulet ke distrik Ribhoi. Loong bagi pulet ke distrik hadin ke jingyo jingtip ke batikna balai ki bor jong ka military unit ke Eastern Command. Ha kamiat jong ka nyau terik un opera arhajar arpulai. Balalam khamat daka pilang kata outpost bat ki pulet na katanat umyam. Kilalit ben kenra ke weki yang sawai keberan na kendai mer baridwa. Ha ka bakili okem no inu brio ubedai umizo. Lapan tibru bahadian balakem inu brio ya kaba ka kerteng ju laburi aswa ki pulet ki lapan plan u halor ka jingburi epat ikhtiar siat ha kani ka yengsa. Ha ka balalap ya shibon ikhtiar siat. Nalor kini ikhtiar siat ki pulet layor uban kuropat ya ki shinrong kli bat ki reng jong kisir ki beran kumbah nyau teli ai. Shoshoro ki pulet kliyo uban kurop ya lai pesau teli ki muhor jong ki tenat trekam sorkar boper ki ba la subah bala penon kam bakla haki kam ki babonjat. Na kelang ki bor pulet ke distrik Ribhoi kila kem no unu brio bat penolong ya ke jing toket bat ke jing tuat ke bajor ki wei pat ki brio ke balak bandon ketilang ha kene kam. Ki kam bean kila nang pau perthai ke banang mi kisngi ha ke distrik Ribhoi. Ha ke bamenta kala mi iska kenhuan ke bakrong pisa bean na ki kali bakin yo ban shalan ke siar sha ke jela. Da ke jing sokya ke jing lum pisa bean ha kala asngi ublai jong katayo ka Confederation of Ribhoi People Corp bat kah Trap Integrated Territorial Organization HITO kilalit ben ujor shikibor penyak distrik jong ke Ribhoi. Ka jingkrong pisa bean ka baklem dayo obor na gibor kesorkar jelan ne ni tenat trekam bedikmi kala nang jor hagini kisngi kamtam ha ka distrik Ribhoi. Ha ka balami pat sakakenhon ka bakrong ya ka bayrong na kabentaban yo ban chalan ki siar syaga jela Meghalaya ha ga baki kenhon chalan siar kilahapan sia hodok laipo hajar sekali na kabentaban yo ban penpoi ki siar syaga nong ba shilong kani ke jing don jogini ki kenhon ki balum bayrong bean na ki kali ki bakit siar kalapau hadin ke jing lej ban ujor dagi no yalam joka Confederation of Ribhoi People Corp Sangkme balalam khamat dau ba bandari rentathiang presiden baru ba pateng mersing working president ha ka baledon langru kinong yalam jongka hito kata uban pensyai umba working president ko umsning circle bat kiwe ya gejing ujor persya ka kenhun kinong krong bayrong bean na kaliang ka kop bat ka hito kila IT hauba MB Tongper u additional deputy commissioner ka district Meladawa mardor na katanad ban shimkya mardor ban toket alo kejingdon jong kene kenhun. Habakiran hilat patai kubor kinong kai siar na ke distrik Ribhoi kilapan pau bagi hapan mat jengi askadai hagaban chalan siar sekanong ba shilong. Namar bagi hapan sio se ka bayrong ka ba haduk laipo hajar tengka sekali. Bala regidon kumbasau nesan kali ka bai sio kalakot syakasilak tam barkane kalakta ka kamai jongki. Kilapan pauru ekajing benyau ke bakrau namar ya kania ka bai musur kilapan tip balalum do wei urang ba balatip kerteng komo ba wanshai kharsandi uba julum haka kerteng jongka association na kanong ba shilong barkil ongru bakane kalakta askadai kamtam ya gitu kiba nagane gejela namar kajing hiardor ka bai do asiar haki yokihat kar baki berigo nabar kejela ki empaho namar kajing ya per haka dor hayo kumta kala kerpat niki bor bedikmi ban shimkya ban toket halor kani uba pateng mersing habakaran cikala patai kubor ulapan remjor ya kene kejing mi kiken hon ki balum bean ya kene ke bai musur ulo angru bana kaliang kesang hi klu ujor persya gini kiken hon syagi bor bedek mi jong ke distrik Ribhoi bakin shimkia halor kane shushu ulakan tho jorru bahak badan dagi doktor ne kinong pet kimi igisiar ki bawan syabar kejela lagi don ne am kini nu kejing pangjing stom haswaban chalan spok kejela kane kan pelat ipat ba nong bamdo na kejing pang boper kumta na kaliang kaseng keladawa mardor nagi bor bedikmi jong distrik Ribhoi banchim kia halor kani Ya entry tak daw ngiruk ngilas ko kaya sibun namar ba yangi kinong rep ro lakya halor bakador mentakahap te halor ke entry ro kadon bat ka serang ni ro kanam kiu ngiruk ngisa akal ngo ngi kum kinong rep bat ngi kis player hakani ka longe kerpat mo fi kum media ban yarap lang halor kani namar bangi ngilas ko kaya sibun teng ibu ngi sibu ha portlang mentalai sibun ki kalingi wan ladangi wan tang san teliro lah poy adu silak sanpo the plus ng taro lada sim yang ngi ki kaliba kitang arton sospa te ka entry jongi ka poy live ho jar te wat lada udkar ukit lighton ruspa te lada plus ng taro ka
kador siar kadang ham ya udkar udang ham dunador banyangi khasi udkar udang hap arpu sispa arpu kendai kat bangi pan sispa lai puai tekemut halor kani entri udang la udkar yang telor ngingi tang nakata kadau ni pen i kani ka medium ta bakin yo i baro lot kin ibah pe ya kani ka media konta ka kunhun jong kani dei uan sai karsendi basim ya kani entri kenal uan sai asosiasi jong ka Shillong presiden halong ta ngal ada pihak keren ya kani ong yang khasi long pelaj telah dalong kabala amut ya udkar de mensim kan Halo kan nu ya. tip ngahalo nga marway te ngampat da tip bahar kany halor kani ngingi ba suseum tu lai phoja te langsung khai sai kany nên Để học bắn siêu phải. halor juga te ngam so de hok ban seo kum ngi khasi na ban seo Tena kaliang ke jonga mo ngade ba tiet ikisiar nani ban supply tu sipo Shillong. Tena du ba kadon kini ke intri hi ngi kendu syai ke jing e kini ke benta namar ba ngima su ban sungutu e kador kamur halor kani kador ke siar. Kiwei kila ban yo kham dunai ke bangi ngi tiet. Te ngisem jing e sisa takra ngi wan hani ke por ron tai ke bangin snok tirang bat kini kinong khayi mo ke ba tiet ikisiar nabar. Ngi ai ki ta ka jing kersan ya ka baki ila bantek lakam lada don kum kini gibreu ki basim kabu kam tam me kamai ka ji ka jongi khasi bangi im hani ada nging kersan kami kini kinong supplier ki batit ini ki mar nabar kemut ngiru idon ka jing kata idon ka din du nong bangi ngai besisin ka sngi hi tarang imla ban le e kami kini kirukom pen poi mar sani ka ba khlem ka jing tip kini ki supplier kata engi kira ru mo bangi ngin tre kini ka kam so ba ngim dan jing mentoi syu So nakaliang jungi ka Confederation of Ribhoi People bat ka hito ngidon mentaga sengi tehak ne ngidon bat kini kinong khayi sia nang ne napo Ribhoi bat kinong thit sia nang te napo yudu te hadin ba nakaliang juga seng kalayo ya kajing ujor na kini kinong khayi siar ki badai sengne ka than ga jongi sapo Ribhoi halor kada ga jing sim entry jong kita gibriu kiba kamilade bagide na ka association napo Shillong bat hadin na kaliang seng ngilayo bania keren ba bat kini ginong khayi halor kada ka jing entry bat kilaya thu saka seng ba ka jing sim ya ka entry ka kta ya kini ginong khayi jongi nang ne napo boy bat na kaliang seng ngida solongo ba mano ba aibor ya kita ban sim ya ka entry live ho hajar na gawe ka pick up bat na kaliang seng ngilawan mata kasi hang ne po disi ban kendu ya additional disi ba tongper bat nakalang jungu ulong bangan sim khia kene ka kam bat nakalang jung seng isowi ka ban penrem ya kine ginong sim entry bat ngida kerpat nakalang jong ka disi office ba kin sim khia by day bat kene ka kam namar ka kta ya ginong khayi jongi bat ya ginong thit ro station Shillong namar kat kum ka jingtip ka bangiyo leng ba kine ginong khayi ki ong ba ki sim ya ka entry henrai kita ginong sim entry ki like ben entry ya ki kalila jong ki like ben entry ya ki kalila jong bat kador ki penhap kabatat hangte apo Shillong bat kini ki bahap entry nalor ba ki hap ban entry ki hap ban thit e kamar kimla bani compete bat kita ki balaj ban siu ya ka entry te kane ka kta ya ginong khayi bat ya ginong rep share sagre ka dong ba ka than ke jui ka themri bhoi ka dei ka we na ki jaka ki ba une usiar broiler ulong ha banri re ka ba susi pat kalong ba kini ginong ri ki du nong namar baya kador ki penhap ba kidon kum kita gibriu ki balaj ban aya ke entry kisim kabu ya kini ginong khayi bat ya kini ginong risiar da kabak maki ki penhap ya kador kat ba kador ba kitin na ginong rep bat ki penhap lang tengyo i ba kane ka jing sim entry mano ba aibor ya ki ba kila ban sim ya ki entry ngi kwa ban tim lane kadai ba yo lese kidon kiti ki minister ne ba aibor ya kini gibriu ki ba sim ya ki entry na kaliang ka seng ngi kwa ban bu ka jing keli bat kamkut tang mendaga singi rengi nang buddin ya kene ka kam hadu bagi nalam mano ba aibor ya kita ban sim ya ke entry bat lada omdan ke ba aibor bat na kaliang jong ka sarkar kade ban kem ya kene ginong sim entry haga badai bat kisiar ke bawan nabar te na kaliang ka jongi hi menta kasngi ngilai poi rengkat lang bat ka CROP rengkat bat kine ki supplier halor ka jing sim hi jong kita ki brew ki bakam ya lade ba kidei na po ka action hadu lai po hajar ka wei ka kalisiar te nakaliang jongi layo ban kenduru yaki ban keren ya kate ka phang nakaliang jong presiden jong kate ka action ulaong ba
ka jingshim jong kita ki lai pho hajar te kali ban pen emi nong rap hendrei kat kum ka jing lap hi ka jongi ngidang yai bot din kat hadu menta ba kata ka dor siar ka hap sha ba palan but ka jing kini ki nongri siar ki kimla shu ban yo kobar ya ka jingri ka jongki namar ba kala hap palat ka dor hendrei kat kum ka jing kren hi jong u presiden pad uang ba kata ka jing shim joki lai pho hajar hana ka de ban pen emi to nong rap em kata kamla ban long namar ngila de hi ilalap la ka jong ka khman te nakaliang jongi ka HITO mentahi ngin shim mi kane ka sinjam ba lada ka government kamla ban le ai ngihi nalade rengkat bat kine ki supplier bat kiwe ngin shim ban ngin mi madan sendan ban le hi ban shim hi ka bor ti lade Banyale bante lakam yaki brio ki bomde ki try jela bakin om yolat ban khai pateng claim ka jingdon yaki trading license. Hagasi balang jogatayo ka Khasi Hills Autonomous District Council kala beteng biang yaki jingkhanra trading license. Bat yakin yaki jingkhanra menta katayo lapenlong hayodo. Ki Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council haga hendro terik una opera arajar arpulai ki lahiyar ban khanra trading license bat labor license ki dukan jagi breu ki bamde ki trajela ki bedun hayodo. Kani kalalong hadian bakalawan ki jing ujor na ko seng ka balai kerteng da ka khun kenthai uhnyo trap association. Nakaliang ka khun kenthai uhnyo trap association kalapha da kasithi ka baklem kanu kanu jing soy na ko mohor syaka ki HDC bat rusiam ka himamaliam. Ban ujor halor ke jing kenrai ki dukan ki breu ki bamde ki try jela ki bambiang ka trading license ka labor license ke jing penyat benami bat ka jing penon kam bakla ya ka we ki trading license na gabanta ki arlai tli ki dukan jang ki breu ki bamde ki try jela. Nakaliang uba jigur merthong rengkat ke jing senran lang uba fantin lakadong uba Gabriel Waalang UCM ke himam liam upa iam aina manik siem ki officer ka KHADC bat ki pulit enforcement jangka council ki led banu kenra ki kot kisla nagi dukan jagi breu ki bamde ki trajela bat lap bakidon nagi katukan ki dukan ki bambiang ki kot kisla kumta nakaliang ka council kalapha ban khang no aswa ki nagi dukan bat bakin buat ya ki kendon ki balabu. Habakran ni kilat patai kubor na kaliang UEM ubrik mi ekatnat trade uba jigur merthong. Ula kentui kinu kiseng ki buwan ban ujor sa ka council bagi deban pensisya ke jingdan keseng da kabasoy lani ay da muhor keseng. Lani bakin wan bandon lang namar ada ki pa ka jing ujor klem kanu ke jing pensisya ka council kan om tre asyu ban simkhia hadin habut. Na kaliang uba fanten lakadong ula kentui ki khasi ki bedan ki dukan hayodo bagi deban kiar na kejing ai dukan jagi breu ki bamde ki trajela. Bar ki deban ele ban seng hi de ki dukan. Uba Gabriel Waalang ule thu bahagan ke jing kan ra ki license na ki dukan jagi breu ki bamde ki trajela. Ka council kala batharu ki try dukan ki bamde ki trajela bagi dei ban bu we unong yarap trajela hi dukan jongki. Bar kan ni kalong kum shi bentaban ai kam ai jam ya ki samla ki bade ki trajela. Nagani ka seng yung badon lai South Lee gidukan yung kinon tribal berarti don tangkawai ka license ya kani ngilalik plate mane kato kani gidukan himsim lalap bakadon kaju kadukan dan rengi kerpat lada kidon kum kini ki complain hadin habut di sotonat lada makiru ki wan lang ban ya senran lang pati bagin page bakin itu yang kinu kita gidukan badon trading license sausan kini nang bangi kena kalian jong council ban kalian jong kahimaro kilala ban sim ya kanu no bentah keputusan buat kumenero habagile katu kan gidukan bilawang we gitu ki dukan di balasong de kita bedon de trading license bagi don kam bandu we ini tre kasi sedang ba kan long ban ai kami na kasi kata na kalian ya min charge ru la kran bat ngiru ki korpat we kahima ba soba ban ya pejlam ya kani ba kinu gitu dukan khamtam ki bala kham he ba kire ban ai kam lam ya ki na kasi ge jongi ha kini ki dukan ki badon ko ya kun kan thai nyau trip association balawan ai daga jingtho changi cha council kena ta daw ni wan minta kasni ban wat ya kita jing cha halor ka jing pentip jongki re ngilap ban ba nakilang kita ki ba wan complaint sa council ikleman ni kalong kai ka ba bom sing tenang habang yu ba pila wan ban ai complaint haka noka kam gemut pidai ban wan lang kamtam me pi aira kerteng association ada individual po kila ban wan dre minta ki wan ka associate gemut pidai ban ya don lang bat minta si dre ki klem wan na kaleng jing ngila
le ya kai ki badon kam di council wilayah la persang ban wat ya kita kiba kila ajing tho kini ki association re nilap ba ki don hi katokat ne kiba 4 renew license ki don kiba syong 4 don license lu ya itu nila ya sakmat katung don juga council ya kata tinakaling ring council ya trelang baik batisin no kino kiba don kam banya trelang batisin nan batisnong nia trelang baik bat ngin sim ya action hak by day bati an joka council bat nakaling kesim kisim ya kano kaba day ban sim Kau nak kalian council ni tentu hi yaki para do prasnam hi baki don kidukan hayo wahat yale ban tailadi ndai ban ai pateng sigiwe ndai pin keno pat yangi hakano rim pin keno e council hakano rim la dapi na ladi pimile e pin keno e himaru hakano rim kami hap kedukan ni pila IT hapi ndai pi ai pateng ma pi e pin blim pin pu problem chaka hima pin pu blim chiki sim pin pu blim chingi kinong disi kanungin la ban track down niki lada kimon ban le thap kata ka jingku na konsep kalau bapiyo anu kedukan yo ne anu tang yang lagi jat lajong persyang baterai hitam kai ndai bancuwa tak basuk bancu IY no sertifikat ndai rakapol pong pat keno ya ka council Ka Khasi Students Union Hakasi Balang Jongatayo Karalit Ikendo Yau Director Jonganagrams U Professor Dr. Nalin Mehta Ban Persyak Jora Kejing Pak Lit Tho Examen Yaki Samla Watkam Nakajela Syakiwei Pat Kejela Bat Kila Dawa Badai Ban Ailat Ikini Samla Bakin Tho Examen Hapok Kejela Lojong Kinong Elam Ka KSU Hapok Kejing Elam U General Secretary Uba Donald V. Thaba Kilalit ban IT Doktor Khasu Director Negrims ban Persyak Jor halor kejing Pak Tho Examen Igi Samla Kejela Syabar Jong Kejela Naga bentaki kam kebalat Eka kerdan grade B bat grade C U Donald V. Thaba ulong bakaseng galayok pediangi kejing ujor hak bagi Samla Kejela Kila penpau kejing sungsi bagi hak ban Tho Examen Shkiwe Pat Kejela Bat kadai tang kabut ban penduk mensiam Igi Samla ban Tapkam dan Negrims Uni unang ilam ka KSU ulong bakaseng kadawa Niki bor kebedai kemi bagi dia bensngoto bagi Samla trairi kibatap kam kidai kibuan ki longi ki bedok bat kebu iki hagejing ek bakau menito examen syakibai pat kijela ka KSU kladawaru nak Negrims bakadai ban penlong hi ek examen tap kam ban IY syakibai pat ki company namar kala benon kejing lek thok bat kladawaru badai ban ailat cuai ki Samla kejela hakinu kinu gejat kam ki balat ada ki Samla ki lelong ki babet bat ki babiang ban simti ka kam ka balat ha Negrims Kalong hadir mengiyok kejing ujor na sibunut ki candidates ki ba apply ki kam grade B grade C yang ni po Negrims hakaba ki beri kejungi ki hap banlik sya kiwe ki jela ban yele ya ini ki examination kaba habala dengi perkhat pada kalong kata apa pada ya ki beri kejungi khamtam gitu bukan ki longgi ki ba kham jenjar namar ba kindalek namar ki centers ki de po Delhi po Jorhat Guwahati ba hangni asor selong di banlek kum sa Jorhat ya banlek lupa si siswa ya bansa ang tap si ele exam si open one pai te kan kata pai ki ba sistem kaliang kayo kakon ingilai keren si Islam habu director but ni asyam ba ka Negrims ka ai hakawi ka agency ka testing agency ban conduct ban pelong ya kani ka examination ki exam su pair ki kam di pair but new ba ka kejung pesau jung director wong ba namar bagi duna ki facility centers kini ki computer centers ni hapo ngajala Meghalaya di kimpan se ban Pak Syabar dinakaliang kejungi ngila pesau ba ki centers ki bun pha hangni hapo sorselong ke badan ketukan ni dari director la air ke jubab ba lesi namar la air company ke company pada ka ban contact ya kini ki facility centers ki badan hapo kejala ban pelong ya kani ke examination tinggi ngila pesngau hu ba kita ki bro bat mu hiru ula hadin kejing ya terku baslam habat ulong ba unsa pelong da kowe ka checklist ban survey ya kini ki computer centers ki badan hapo sorselong bat bibi jaka hapo Meghalaya bala dolong bala ula se penbek ban sign da ka memorandum of understanding bat ki banyak long ban kini ki exam hangni hapo jelajungi bangiru ngila banjur ba hak bede kini ki exam ho kapor kala dir nomor kendai terkil haban le examinations
nring ila banjur ba nang ni sakamat ladan kini examination ka negrem si ka dei ban kentu ya kanu ka agency ka bayo ya kani ka kam ban conduct kini examinations ban wat swa ya ki computer facilities, computer centers ke badan apo Meghalaya nang akan pensok ki beri gujongi ki banyak ki bakwa penyele kini ki kenja examination nakaliang ini recruitment sebefair ba kan negrem si ka dei ban ailat ya ki beri gujongi ba ka dei ban pendap kat kum ka reservation ka badai ya ki beri ko pasti gujongi ba nom ya ailat nom ya pakla ba dia kata ru director la menjur wong ba yang 100% ni ngin pendu berkinyo bagi itrai juga jelam Meghalaya. Namar gejing ot jengki babon balang halor gejing sneo kusurak bat gejing jabo kathan yau maulong. Na gejing tuat kai ko ke balapan tuat dekalet kawan jengki pat ba. Ha kesisa jan jagateo balala UMLA ka South Shillong constituency uba san borsulai ulalet banjurep ya kene kathan. Ha kene gejing let jurep ban kemi ibnia gejing long jengman jagathan yau maulong bat gibenta jagathan metor laidan lang ki officer ketenat PHE PWD ke Shillong Municipal ki pulet bat kinong elam ki basyong basa hakini kithan. Kani kejing jurep kelas sedang na Anjali Petrol Pump Balayat Syadu Syatem Metor. Hakaba kani kan hon kela jurep iksurok kinala bagajing pay ki pipe kabalapan keti bat penjabo iksurok. Habakran nikelat pathai kubor uba san bor sulai ulong ba kajing wan jurep jengu kadi hadir mulayo kejing ujor nginong syong snong bat kibri ke basyong yo. Halo kejing sneo bat kejing keti apalat kesurok belak ta ajor ke nong let nong wan kam tam ya ki belet chayo syahat. Ubasan borsulai uli itu bagi sarkar kelamang iway point nriulai klur tengka ban maramot kesurok nado Anjali Petrol Pump syado tem yo maulong. Nri haswa bakatanat PWD kan sedang ya kani kejing maramot ka Shillong Municipal Board kan hap ban shna shwa ki pipe baro ki balajot ki badan hakal leng ki benta jong kani kathan. Uli itu ru ban sasyong jingelang bat ki he officer jong ka Shillong Cantonment bat ban betha bagi dai ban itu no ya ki pipe ki brasneo bat ban pendat no ki pipe ki bathamai nado Anjali Petrol Pump syado tem yo maulong. Kenang ban sedang no kejing maramot kesurok ban pensok ya kalet kawan jaki kali bat ki pat ba ki bawan nakeleng ki jaka. Kubo play kana ka surok nado no po Anjali Petrol Pump ngiwan sharum kumtu hado jan marpresya Anjali senama hado yo mulong kami mulong kumtu bat hado hangne ngidon ru CEO jongka Shillong Municipal Board ibalaya sakilang iba khan executive engineer jongka Pludi Road jongka municipal iba marbanyang bolong executive engineer jongka Pludi Road bat ki officer nagi department hero balaya don lang tinggal leon pe kalalong ka aisur si siapa aktif kana ka cakahan na kana ka Anjali ka yau mulong ka yau kana ka ba nabor ka ruway kari jentia ki awan banya di thiet yo ra ki kali nong lek nong wan play te ko play ilai mentan play son kidur kidar ka tliu ko bahe ka jing leak jing ki pipe na po yau do nang turu ka leak ka pipe nang tay na padeng parking juai nang turu ka leak ka ka poi susurok te kelas ni ulu ka surak de ka tagaway ka daw ka balas ni ulu ka surak baro kelas ni ulu dah jing kerpat manakane bakadon ka jing dap san spa san pusau bat anniversary jong guru nanak debji tengah ayo banyak profesional lang bat ndala ya ka kali pim sautu ndala ya ka kira sautu ka sniu ka behe labun ki ba mansau te ki babul ki pai ba ki blek won ki mansau te play I dal dia kumtu tinggal lihat ngalapan tho city na chief secretary ngalapan tips ko ka Pludi te mendrasi le yo ya kana ka kabupaten yan semedia pe lagi jom ki kman te play I kumtu te ban nang yang Pludi ru ka ai sia urut ba very soon kin repair no tang ba kalong ba kajing kerpat mentang idon Gurjit Singh bolong deputy headman nang ne Midun Pratap Singh bolong headman dong kana Anjali area dong Basnong tinggal kerpat ekiru na kalian dongki baki volunteers jongka Dorbar Snong dong kana ka village council hang ne kinai full cooperation ya ke department ya ke police department apor baki ke police department dong full cooperation apor baki sedang berputre kumbalong mentah bagi ekran ba amar banyang ku engineer ekran ba siang board kumu engineer dong ka PSE kalong ba hang ne hap tremen mer lai hang ne ki bopun ki kali
Mudah kita alet lagi kali baru menmir hadin kumum no hadin semua je bantrai. Tersuah kata nak liang jong municipal road nak liang bakan, sistem dunia nak liang siuru kira asuran, bayi itu pipe kebalik seal no, bat nak liang jong headman Pratap Singh ru, ya kata kebalik itu kita sakot, ya kita sawat, pipe jong no tu balik, sama kita haban repair no, dah kalau ada repair ya kita baru, telasai, kontrol benbut, mulai benwan, nomor berdon ke sistem kira phone ya. Te mondi pat ngan saya khot yo CEO nya ko kono mbut kabangan ngin saya discuss buat executive engineer masa sujud bangin ya discuss bakumno bakin ha ik bri jong ki ban wat ik pipeline ki ba leak bat bakin repair ki then only kapludi kan sawan ban step in ban stang ban repair yang surak kita ka dikijing ijing ya bu inspection mata ka sini in pedu ini ki side drain kinala ru bakin ti ke penbah Bagaimana try benlut balai ini kampung? Nak yang juga perlu di department. Baru nak yang juga pak juga municipal board bagai silong ke dalam board. Ya habari ya kaum. Habari ke leakages of pipes, water pipes. Kadi kam juga municipal board bagai silong ke dalam board. Tapi nak yang ke PHC ru kilayawan ni bahasa yang board ilawan kila ada detect mendon ru pipe tu balik ke PHC. Temur ko mengilalap mendra kadi ki individual pipe baru ki pipe jongka silong ke dalam board. Kumsi benta banilek kemen lang bat ban ajing itu ya kejing treshitom jokinong rap. Hagalak si ublay jong katayo ke sorkar jela ke penlong ya ke Meghalaya Farmers Parliament ke balai ya ke bela penlong haki arsni ha ke State Convention Center ha Shillong. Ha ke baki nong rap na keleng kilawan bani shim benta. Ya kene ke Farmers Parliament Laple do menteri rang ba ke jela Meghalaya Conrad Kongkal Sangma kumukongsan haga ba ulasam ya ki check focus bat PES chekinong yo jing mentoy bat kumjo ru kinong yo jing mentoy lang ba ke piggery mission bat ulaple ru ya ki kadwe teli ki processing facility bat ki south ki cold storage haba keren na jing elang Conrad Kongkal Sangma ul ai kublai bat ai buram me jing no senyang ka ba kraw jong ki sau point san lak teli kilong yeng jong kinong rap ki balaken tiu ya kayo kokot jong ke jela Bat ulong ba ke Farmers Parliament kalong ban itu agi kam jeng ginong rap bat ban kershan ru iki bat ban pensapriang ya ke kubor ba ke sorkar keren rengkat bat kinong rap nang bagian la ban kentiu bat pen bahas usuk ya ke rukom im jongki ula keren ru syapang ke regeneration Meghalaya program ke badan jeng temu bat ka thong ke bayar bat leng ba ke program rengkat bat ki we di program jong ki tenat sorkar keliyat bahasa kemat benta na ke benta ban kentiu hagi bobon kiliang Baru ulong ban pentikna bagi program jong ke sorkar kinlong ke besaiso kalong ke bakongsan bah bagi emlang saalang gadai banyadan bentalang. Nang ban la ban penyak kemat ke program bat ban pentikna bagan long ke bane bat ke bayat caprang. Lok pli ke lat ke ledi dan ke perbi board ligi jai scheme di project fair kom ke sem elevate ke prime focus bagi kiwe de. Wan ai lat ai ledi yaki nogrem ke jogi bagi roy hikam ke jogi. Lada ma pihi kinong rem phim yang scam ban ong shi hajar mo bat ngin shim ya kan ke challenge bat ngin pen i ya ka pateng ka banwan ba plan ban long unong rem kam dei ke jing samson rei ke dei ke privilege Tang namar bamdei ki basyong basa apura ne ke balaka bat balahe alasan ke hima seora Kinong kai motion cari Bangladesh ha kasi baar jeng katayo kila penpaw kijeng sengusi bamenta kila syak hanglat ban kai pateng namar balanyo iki kum ki sosnong ha kahima sora. Kakenhuan jeng kilai pongut kinong kai motion cari Bangladesh ha gaje kendo kila patai kubor ha kasantrik unopra ara jarar pulai. Kila penpaw kijeng sokya halo kijeng syak pendo eka kamai jengki tang nakadaw bagi ki sosnong ha kahima sora. Habakira ni kilat patai kubor na kaliang Wak Komar Karbani ula kenok na kaliang ke Coordination Committee Majai Land Custom kalabha bat bate kejengyat gitrok ket motion tangnya kibadai na kihima seora. Bat kentat banai baha alang yikinong kayi kibadai gisosnong. Wala kidi kinong kayi kiblat trei kena kam mentah di postnam. Wak Komar Karbani ula kenok ru bagadon gejing shim kabu na kinong pet ya ke Weybridge. Bagajusyak menyat yikitrok kibakit palat pot dan kebasiu syahajar arspa ke bagatrok. Kal baki kali ki bakit motion na sobar ki yo bankit kat bamon motion na kajeng bamdon ke Weybridge. Na kaliang ke HNYM leng ba Vice President uba Marshall Nonglat
Ule tho bahadian gejing syabat niki bor ki pulet ak arpu itrek unai wieng arajar arpulai has ora. Nagaliang Commissioner Transport ula khot ikendo bat kular ban simkhia nrei klem keno gejing simkhia ban penbet yakini gejing ujor. Batang hapok kat arsni kila ple biang yang kena jaka. Ula keno ru ba kumbasan pho na kisispa kinong khai motion hamajai kide ki brio ki bamde ki trajella. Bat san pho na kisispa kadai jong ki khasi. Nagaliang kaseng kala kerensyai belada na bor sorkar kam trek ban simkhia ban penbet ikene mat jing e kinong khai nagaliang kaseng kam ban si ban thom na bor ban pensenge ikene gejing trebian ha kene kejaka shalan motion ha majai. Kebiasaan anti kadono ka sistem kaban perkelat mai ya kene ka rukom penjat ya kalan ban supply ya motion sepo Bangladesh. Tiada hakum kata kapor, kadang kaji pun bitamai, bah kila piano haki bentar roker, kila bahano anti kidon kili eleka, kahima, tiada uni eleka molong, kila bate no sauko kali takasni banyak ekspor lain, nanta ya ka eleka walong kibate no san o ar teli kali kasni wa ekspor lain nang ta kamajai bat kasoba te hangka kawara jiga yani magi hangne kibaya pau hangne humud bagi de kan ngide ki eksportar kiba nimdai kibana tina tiki area nak tiki leka nak tiki hima ngide nasabar betul relaslam selan la trehan tu Jikane kaji penbet hamai kakta ya karkom kayi gajungi kakta ya ka kayi kasar gajungi mangim syu jela yo laksu bandang ya kayi kumbang ju kayi por pelada tehoy nimpat ju penmi perthe meno nimpat ju penpau hangno nomar ki por pelada ngi nang yo mulumala ta ji kamai gajungi pada kayi gajungi mosun sa Bangladesh Remata ni melaksukan susnga, maka tak sih kadai ya rukom kamai gedungi rukom kai gedungi makin cuma yok laksu manjat, bani kai hanti lakumba si penaitam, kali jongi ruk laksu yang no. Kalau kumba ke ekspor import nanti kalau tangkan beli ketu kadengok kibrim, banyak kai sepo Bangladesh, ni bubur palang barang ni nantai kejual laksu. Banyak kawayo kamai tangki bakato kan kabha bakan ya ulang no baro mar kerwo bakadu gare kata malar kamdon kanu kejumut baik bakamdon kanu gajinya soto jumut ba kamdon jumut hiro ba kali ke ekspor kan ye tang na ekspor nomor ba kamde ke ekspor import namta baro ki betre ni ke tang namta ki kato kaneno ngamba hagi benta kiong na balik bisni yang ni bangi bala prakasi lada dei prakasi balik ken bagi ni lai pro lai pueng kimde ki kasi ni menen utu presiden jong majaya asosiasi ti wa na balik kiong yang ni bangi kimde ki kasi dengir din kali kelayu ba kini ki lai pueng do kimde ki kasi kiong yang ki bagi ki barsnam ni ki sosnam kini kita nak stage monong style yang clear kalian kilit ban khai mau sama jai piong ba kita di pasnong sosnong kimla ban khai hangni tilala kini kilai puai ngat mata kini kinong sai tu kinong kamai belang thi bot kamai turis taksi kipawan ya di kimar di mata yo wahat pipimla ban khai hangni ban mar pipim lagi kasi hato kana ban kumna para do para senam penyau bau di sosnong dan penyau bau di upar lalu no ki keni ki bilong pagi bangsla keni de ai kaba kasang kamla an pediang dalilai rugam dia hangti kadang kita kacing trai buat lalu no beri buat monipli at lapan keni ta nama ba kila sujian baik bagi nga khai baik tang si sinang si thau hang tu kaba kinu ki badai na po bar sinang kimla banyak khai kata ki ong nia trai para kasi Tiki bakal kejingkiran kila feel lepa. Kita ki bakal buat kram sali hangti ngani tu ipi. Lakum nubungno ki nyau po ki prapu pesan. Tangwa syuang bakal department cukup government kamla bakal net ban check iki. Tilada bakal seng
kan lagi kemat ban chu inspect yang ini lang government pak ki enforcement trong government bangin ya check lang ni tadi kat sela ban seng jungi handai uang man hana ba kumno ka seng action wayang kadon hak ban check kat sela kali dia nak pisau hadu kata-kata kumno kata coordination committee ni committee association joki bahkan bahkan dan hak mengkira ban check kat sela joki exporter kam dan hak ki ban check isla joki exporter kata dan department cuma government ka ban hak lihat imagine custom gitu paling check kata coordination association kata coordination committee lah ni kita di association sama jai ban check kat isla joki exporter kan ini ka bakla tahu niwan ni bagi pensyai kelang ba ki nong ki pasai bandung sadung ki pai ba beli ki ba supet ki news channel nang tu nang ni dia kadang kecing yang kabila dia kendu manhak ni ba ki ko coordination committee habai dei ba kini ki turap na kaliang jong ubana iban masai mai ulah kubur ha meeting bai kendu kami buang ba na kaliang jong u ba na kaliang association jong u ba ki liat ki kenang pendu no kini ki turap nakar ki ban wan banyak hai pateng hangtia kenang bangila banwan ra yaki yakamai kaji parakasi tinggal ayu i mana kani kita ilong kami ki Malaysia bo bacai kimni ki exporter ka jingsha ki Malaysia ki badi kuai dong kimi yang tu kan news ki dan ki exporter lo ibai arban tanpa majority ki bumi akan news ki pun ki nong Malaysia ki nong di kuai ki bakam ni la dia bagi di exporter kani ka kam krishli untuk coordination committee kenang bakin sna ban penni yang kita ilong kami lain kita kisamla ban sen kipat lang kenang ba kini kikam joki kinyo yang full support nakaliang jong jai penriu ba upat ba hi bro pai jadi masih nakaliang kasang ihaban lihat kinu kilat lenti wala dadai banthom na kabor ro antie tilada chaba kawan kadu utau pun nakaliang kasang nila ong lepa ba kasang gamdang jigit clear ihaban kit clear itu ki pasim yang tu jutang lani itu ki pasim yang tu kular paningkong Namar ga jingmi palat ki riushim kabu ki bla lum pisa ha ka kerteng jong kaseng. Ha kala sing blai jong katayo kinong elam jong ka Meghalaya Liberation Association of Visually Impaired MLAVI. Kila penbena bekilarai ban penkelano ya ka kerteng jong ka MLAVI sya ka National Inclusive Society. U President ka Meghalaya Liberation Association of Visually Impaired uba Elkin Renyau. Hagajing kendo beglan patai kubor haga sautrik uno opera arhajar arpulai hasilong press club. Ulapan bena bana kaliang gidkot kila syemagarai ban penduk no ya kene ka association. Kani kalong kumsi benta bante elakam na kajing syem kabu jong kibriyo ban pan kajing rap pisah haka kerteng jong kene ka association. Uba Elkin Renyau ulito bah kajing elang kablalong haga kendai trik risau arhajar arpulai. La syemagarai ban penduk no eka kerteng jong ka Meghalaya Liberation Association of Visually Impaired bat haga jaka jong kane yakene kaseng ontip no daga National Inclusive Society. Haba keren mat ai kublai kerpangi para dekot alo kajing rake ke World Disability Day arhajar arpulai. Kabade haga lai trik no opera uba bening star karpor ula kedau ba da kajing mi ibon kiseng bahalang ki bayarap kerpangi ki breu badan jingduna ki dekot met akajela. Kilayo ki lat gelenti bantur syakamat hagi bobun kiliang hagi emlang salang. Tengah apakah mereka sorry ketika berkedip kinya buat hari ini kelipar apa organisasi masalah bah kajing buan jadi bami kamde babon mentah bani mensuah hagajing sisya lagi berkat bah kampun mensuah bani mensuah population kaduna kajing buan pria kaduna bah kajing buan pria mentah kampun tendre kajing kadne gal kibriyo kajing duna bah kampun mensuah boleh kayak kada orang baka kau kekia berkata kamta mengaku kekia gimla ki bahai masam ini ki pada saat kita gimla radio te radio ke Jepang pun malah menjadi belum chronicle itu pun malah buat gimla syukur menjadi tekan ni keperluan yang ni bun hakim masalah ban share yang dia berjualan kamera pakai dari buat sini dia buat berdua yang Kidai beran ke situ, bahar tim masalah. Hakim masalah ini kita jadi beliau, kemlahi ngomong ketika itu bahar ketika bersedia. Nih beran jemput itu, jemput kalau kelum kena, mereka kan berarti alam apa banyak itu berkisutu kan. Deh
มันsecurity na kailang salah man sutu yang ini dah pangi ship ya kalau kuat pak beda man ship kalau baik nama balai bersih di dia man utai man community man sakmat man beri sikit masalah yang jingduna jungi jingla jungi jingdon kau jungi kayak berapa jika terlalu jungi teman-teman bisa mari kesini jungi yang kajian yang apa ke blind community kalau kadunai edition Kakasi Students Union haksi palai jong katayo kala penlong ya kajingkan mau buram ya kelengko senam sngiyap ka ba arp kundai jong u nong elam barim jongka uba bol en lengdo da kabalet ban bo sentiau homot sa anam ubadan hakasnong malki ya kabalawan bani shimbanta de ginong elam bat ki dikhat jongka KSU nakeleng Hakani kajingkan mau buram ya kelengko senam sngiyap jong ba bol lengdo lawan bani shimbanta da General Secretary ka KSU u Donald V Thaba kapara jong ba bul ikong hana lengdo kinong elam jong ka KSU bat kinong elam naki circle bat ki unit boper kinong elam bat ki dikhat ka KSU kilabo sentio homot sa anam kum kadak ban kan mau buram ya la unong elam ubla klat no bat kila penlong ru ya kajing singap jar bat kajing bo jing dawai kerpang hakani kasngi kan mau buram la ban pen kan mau hangni ba uba bol udah presiden berem ka KSU bat ulabat ya kan ngakam nado kesenam syajar kandai spa prapulai hado kesenam syajar kandai spa kandai po bat ulabat tengru kumu Secretary General ka North East Students Union u Donald V Thaba haba ajingkran ula perto ki kamu uba bol kumu nong elam ka KSU ubladan shisai ka mensiam yale bat uklawat kejat benrio ya ka babaro ki buram bat kisingo sarong ya ka mensiam dap shenrang jong uba bol Ula angru bawa lau babul ula klat no andre ke mensia mele bakajing len ladi jong babul kandang im haki dikot jong ka KSU. Tang hakarta ka balung ka baudang sau po arsnam. But haswa bun klat kajing im kajing u kalong ka basosat adu kata namar banganong yapi ba hakapor bayaki persya ya ki karne pali hausam ka kandai spak prapunyo berkajing yakhi persya banwan ra ya kaletiral hangni hajala jingi hausam kat kandai spak prapukundai uba abul en lengdo ula syak torsor ula syak bom ula syak tit hagi babon rukom ula syak pensitom ula syak pensaja hagi bor kaan hatat hadu bakamet jengu kala kro bakamet jengu kamla syu pan kerda ula im hagajing im ka bajenjar Henry snow namar ka ka lale pada kalawara ka jigsngan jong gari ka jaj menriu sibon teli ki snong hasi ki belande pen kala ki snong nepali kum ki snong maulai mau pra menomon song kadai leng ba ka jinge kun ka jong u menswa ka riboy ka ha apo ka east ka hills kitip kum ka riboy subdivision but kini ki poi kila dawa pen kala karteng no ka ta riboy subdivision sa ka gorkha subdivision but kini kilong ki baha ka tukapor kinong elam jong KSU jong babul en lengdo ba herlam bokwar bat kumta ter kimla man sya bat ki haban mi madan ban yakun borok sistem dan ter hadu bagi office ki school borok sistem ki khang tak hadu bagi ni ki menderi ki haban pet bak napo kabri jong muhnyo terap kentang yawai para samla tuai ba kumgi para dok para senam ki badan kata kajing kli kajing je kajai mendriu bagi enam kelat dalilai ruam bagi nyai pertu ki bagi nyai but ki mati ki bagi ni ki nong yalam ki ba mensua ki jongi ki lab le na ka benta ka bha ka miat ka jongi ka bolong samla erik ban la jen la dei bamdan u babul en lengdo kamut ha kani ka singi nam yuat pelong yang program hendrai kindan di giwai pat gejek bendriu ki ban yang ki ban pelong program ki ban pelong hartal ki ban pelong meeting ha keleng ka sor selong kare ka kamram ka jongi begini tu iwei piwei compare nda ka sorkar kam itu compare nda ka sorkar ka kentho hendrai la dau patba lada ki pardo parasnam boro ki tu ki kan mau kamut kejek bendriu ka jongi kamde kejek bendriu ka bayap bat kade kejek bendriu ka bayem bat kade kejek bendriu ru ka bayakun lani kata ka martial race tang lani ki kentien mat saprang klor kari em slam upat ke beriu nyoptrap to blin gur khulang ingi baro kublai shibut ka nongrem Bernihat Presbyterian Secondary School Bernihat ha ka district Ribhoy Hakasi bar jong katayo kelarake ke jingdap arpusan snem jong kane ke shlem ai jingnang jing start nadu belaseng ya ka hakasnem syahjar kandai spa kandai pupra ban ai ke jingnang jing start ikipat ba hakane kathan ha ke jingya anti ban pun priang ya ke jingnang jing start hakathan Bernihat ki bor penihat ke nongrem Bernihat Presbyterian Secondary School
Gila kenjo sya umomer ba arpsan senam gejing yak lenti ban pen pernai ya ki kena kena katan ya gejing nang jing start na do belaseng ya ka ha kesnam syajar kendai spak kendai kupra. Ha kesan terik uno apra ar hajar arpulai ki bor penyak skul kanong rem bernihat Presbyterian Secondary School ilarake ya ke jubli rupa pedeng ka jing ipu ipieng. Ha kebalawan man ai mensiam do ba Sostenis Sotun MLA Kejirang Gom Kongsan. Ha gejing dan rengkat uba Victorani MDC Kejirang bat kiwe-kiwe. Hagini kesengi kibor penyak skul kila pelat ru ya ke souvenir jong kejingat enti jong kania ke skul. Balapan kup buram ru gira orang ba kino hikai ki pendengkong ea ki kena skul ki bapas nengkong ea naga skul. Lapan sengau ru ke kana nadu balaseng ya kenong rem bernihat Presbyterian Secondary School. Ya ke balaseng ya ka hakisnam syajar kendai spa kendai pupra. Lengba kejing ai mensiam jong ka Nongjri Umsning District Education Committee jong ka balang. Hagajing prat lenti ke pendengkong da 11 SR Nongrum labam kuai doa rublei ya ke sedang shwa nak kerdan doa primary akan jaka bela ais ngobha da kedor barsnong jong kelum nongrem bernihat. Habakran kumukongsan uba Sostenis Sotun ulepen pau gejing keman ke bakrau bane dan bentalang hakani ke sengi saat mau jong ne ke skul ke beleo ban raki ya uni umomer. Ulong bagajing nang jeng start kedai ke we ni ke benta bakongsan hagajing im jong uwe pu uwe ubreo hakani ke jok ke bamenta. Kumta kajing dan jong Islam ai jing nang jing start kalong ke ik ke bedan kam man ai jing ero ero ki bor penyak skul kina hikai bat kiwe ke bedan benta. Wala kilamat shibun kajing ha kajing ya lenti reina kaliang ki bor penyak skul kim shimlaran dian satya ban pendep ke kamram ban penpriang ya kajing nang jing start. Bat kajing kenjo sya uni mau mer ke dairu ke benta bakum ke Islam ai jing nang jing start kadang yai kieu haki babun kiliang bat banang penmi ki keluar bapernai lengba ke skul. Ya kini leben rap do ba Sostenis Sotun. Lapan po penpiang ru ikene kejing rake ya ke jubili rupa lengba kejing isim benta ki kena skol ha kejing ruai bat kejing syat bat kiwe ki program. Ki kena pule baro himdai ban aidau bangile ha ke skul ke beduna. Namar bala rapile ha ke skul ke bahatam le ke remtam ro kamentoi la da him pule ke kot ke jupi. Kajing trestom ke jogi noi kai kan long leno lada ba ki kena skul kim trestom nalade kajihi kai ke bagi noi kai ki ai ki skul kadai ke kamram ke jumpi bapin trestom on the middle school banlek shalayeng na ke bensa bapin la bapin kre ya ki exam ki jumpi lari kilo ki jumpi kre hakabidei bat ko pule ko puthi ka jingit khle na ka bensa ka lawe ke jong phi ko kena skul kam shong tang hati nong hi kai kam shong tang hati kiwe ki pa Pile bandon ke jingket kli kum ki students. Kum ki kena skul pile bandon ke jingket kli. Hakapa ka thong ke jongpi ke bandon. You should have your aim in life. Your aim should be through your hard work.
Haswa bini kemi biang yaki kubor kebedangsa ngena phashwa shipor syakini gejing penbena. Nice. You're gonna be a family guy now. So are you prepared? I'm nervous, but I'm prepared. I guess you already know your status, right? Which status? Have you got tested lately? No. For a better tomorrow, know your status today. Haswa bangina phash ki kubor kebedangsa ngin pengen mau biang yaki mat bokongsan jongko kubor mentagatayo. Penpau Keterangan Home Affairs ke Sarkar Pedeng Baitingko ke Meghalaya Residents Safety and Security Act Batian jong yang dorbar tawaan Parlimen ong ubak pestun tensong. Ontai yang kuota haga jaka balai akartam ban pengenria igi basyong basa atem metor. Layasoy ke Community Accord hasilong banyakun persyayo drugs. Berngam meki ginong tray COVID-19 lada empelat ya gejing siu jongki. Mi sekaken huan bakrong bayrung ya ginong syalan siar sekejela syadawa laipo hajar sekali jo ginong kayi ujor kako bat kahito syau Deputy Commissioner ke Distrik Ribhoi. Dawa ke KSU nang Negrims bagi samla kejela kemdai benik ko eksamen syabar kejela. Kadon gejing suboit naka Coordination Committee ban penduk jakpo yagi kasi beri sosnong hahima seora. Bad Rakhe ke Home Guards bat Civil Defense ya ke Raising Day ke bahan rupuway ha mau diang-diang. Kum shibenta benele banwan ra ke jingkho jingsuba ha kishnong kitau. Ha kasni balang jang katayo ka Khasi Hills Autonomous District Council ka laplat patba iki kalikit nyot bat ya ka kalikit nongpang. Kenang ba anla ban penon kamru ikini kalikit nyot ha ka ban kit iki nyot ki bami na kayo mau ngap. Chief Executive Member ka KHADC uba peniat sing siem ula pelat ya kedinga kali kit nyot ban ka kali kit nongpang bar ula pleru e kapankana ha ka balai don lang ucaman ka KHADC uba lamprang bla ubelong ru MDC kathan lengdo ka hima mau plang ba CA lengdo bat ki begi kajing temu jangga council ban ai ya ki kali kit nyot kalong baniok ban kit iki nyot ke bala lum lalang na kini kayo ha mau ngap bat kejing plia ke pankana kelong ban pensuk iki patba iki belit yo lihat kenang ban la ban pene e kejing kuat ha kan kayo kabala rem kabala penyat ka hima Chief Executive Member ulong baga District Council hadin baklayo e ka Solid Waste Management Act arhajar arpau leng baga jing menjur ulat kejela kumtala aibor ka KHDC bakan pet ya ki hima kishnong kitau ha ka baidei bat kejing kuat bat mentak lashna ya ka Solid Waste Management Rule bat shen kat satrekam haman lagi shnong jong ki santli district ki bahab apo opod usam jong ka KHDC ulong bah ka ne ka rule on pen ko bor ki nong lam shnong baken dan kunai ki do ginong shok shnong ki bapen khanya ka an ha ka bedei bat ka jingbret nyot pathar dagamen siem ban yele kemen lang rengkat bat ki brio ku badan jingduna hagid khotmet ha ka singi bar jong tayo ka Block Mission Coordinator Office SSA ka SEMAM ka umling CNRD block kila penlong ya ke jingrake ya ke International Disability Day ha ka Darbar Hall hanongpo ka badan ha ka Distrik Ribhoi. Komisi benta ke jingishim bentalang ba ke Februar okowei ya ke singi kerpang nag benta ki brio ke badan jingduna ki dkhot met nek International Disability Day.
Hagasan trik uno opera Arajar Arpulai ketenat jong ke Block Mission Coordinator Office SSA SEMAM ke Omling CNRD Block keliok ban penlong ya kejing rakia ke Bekerpang ke Belalong hag Pelau jong ke Dorbar Hall Hanongpo. Hagani kejing rakia kini kesini Kerpang nak liang kibor ketenat BMC ka SSA ka SEMAM kele pelong ru ke program kemi benia ke jinglong jingman ka kot ka kya ju kino shim benta hagani ke jingrake bat ka jingye penbernya ki habret ke belawan shim benta nak leng kisnong ke bahap apo ka jingpej jong ko Omling CNRD block lawan bani shim benta ban ai men siam ru hagani program do ba Emerald Bonds im UMLA ke nong po constituency u belalong kongsan ha ka jing dan lang u Raja Brahma ADC Geriboy ka Juri Mita Puzari Project Manager jongka Hans Foundation bat kiwe-kiwe. Habakran kumukongsan uba Emerald Bonds ia mulai kejinya ro, ya kini kitenat kebelashim ke benta ke bakrau ban ken mau, ya ki para nong shong shnong ki bahayeng bahasem, ki beran pedang kejing luna ki dekat met, bar ban ai kejinya rap ya ki. Ulapan ke mau ru halo kejinya lenti ba kejing len nadia, jongka wei ke krau kata ka Saint Mother Teresa. Kabala kedop yet bat ai kejing syakri klem da ken po yanoi nuru bat klem da ken chu eladia ban syakri ki beriau ki badok bat ki beriau badan pedang kejing pang jing stom. Ulong bakum kinong shong shnong kem dai bandan kano kejing ko nya omen siam ne kejing pechiliang ye gini ki para beriau ki badan ne kejing long ka bakar pang ki emlang salang ndrei ban no ya ka keti kamon keti kadiang. Ka Nepali Secondary School hak sithok diang jogatayo kelapan hak perdana ya ke jengrakhe ya ke Jubilee Ksiar da ke penlong ya ke program ke Basyongkon ha ka District Library Hanongpo banrakhe ya uni umau mer. Menteri Ketenat Pulih Putih ke Jelam Meghalaya urakam esangma ha ke pratarek uno opera Arajar Arpulai ulalik ban penhak perdana ya ke jengrakhe ya ke Jubilee Ksiar jong ke Nepali Secondary School ke belalong ha ke District Library Hanongpo. Haswa kejing penhak perdai kene kejing rakie ya umau mer kejing dap sanpo senam kejing yak lenti jong kene ke skul. Rakam esangma ulalit banjurip ru ya kene kejing skul ha kejing dan rengkat uba Emerald Bonds iam UMLA kenongpo Manish Kumar ADC ke District Ribhoi Madhav Singh President ka Nepali Secondary School Managing Committee bat kiwe-kiwe. Habakran kene kesingi penkot kene kejing rakie rakam esangma ulai kejing ya ro ya baro kibladan benta panseng ya kene keslem ai jing nang jing start kibadan ya kejing I jingai ya kejing dan kaman penpriang ya kejing nang jing start akathan nongpo kam tam nak benta ki kena kibawan nak ilong yang kibaduk rakam esangma habakran kene kejing lang uang ba kejing lan nadia naduk kinong seng kinong hikai bat kitu kibadan benta ban peniyang ya kene ke skol kolong basai so menta na kejing ya lenti ban poisha do uni umau mer. Ulong ru bah kejing lap jong ha kejing nek jengo ya kene ke ying school. Ula syam ba kam pat don ya ke building ke bahya. Ndrei ula benrap ba kejing nang jing start kam syong ha kejing he jong ke ying school. Ndrei ke syong pat kejing trish tom jong kena school bat kino hikai bat kum joru kino peniat. La penipu ipiang ya kene kejing rakie da kejing syam benta jong kena school bat kino hikai ha ki program baper bakentop kejing syat jing ruai kejing tem jing pot ba lapelat ru ya ke souvenir jong kejing rakie ya ke Jubilee Ksiar rengkat kejing penkuk buram ru ya katto kene kino hikai bat ki kena school. My dear teachers, the present managing committee, and my dear students, the future of these institutions will be raised upon your shoulders. My young friends, including my students, remember
And those alumni here today, if I'm not wrong, remember the future of these institutions, of your community, of our state, rests upon your soldier. Therefore, I always used to say, Newton's third law of motion, every action has equal and opposite reaction. The Bible says, how much you sow, that much you will receive. People always connect this Newton's third law of motion, this Bible verse. How much you sow, what you sow, you will receive. Therefore, our founding members has contributed to plan these beautiful schools, and the result is glorious. If I am not wrong, this school might have produced, might have engineer, the doctor, the teacher, the officers, and in a different position in a different society. Therefore, today, my best wishes to continue to produce such human beings for the use for our society, for our state, for our people. Katanat Civil Defense and Home Guards ha kasni balang jangkatayo kala penlong ya gejing rakhe ya ka Raising Day ka bahan rupuway ha ka CTI Parade Ground ka badan ha mau diang. Bat ha kene gejing rakhe la samru iki kusnam sya ki pulit Civil Defense bat Home Guards. Katanat Home Guards bat Civil Defense ka Jila Meghalaya ha kan ro trek no apra arhajar arpulai kala rakhe ya ka All India Home Guard and Civil Defense Raising Day arhajar arpulai ha ka headquarter Parade Ground ha mau diang Shillong ha ka jing don rangkat Menteri Katanat Civil Defense bat Home Guards uba Komingwan Embon kum ukongsan ha bakran ka negasngi Menteri uba Komingwan Embon ulai ka jing ro asya Katanat Home Guards bakal ai ka jing syakri ka bapura syak imlang salang khamtam ha ka por ba ka jilla ka mat jing la ka dei na ka jing wan lan shop ki bor ka mariang ne kanu no ka jing ja ka balami na ka jing bakla ki brio ula kedau bakani ka snat trikam ka deiru kabal ai ka jingarap sikit tanat pulet la ka dei bante la kam ya ki huri hura ki bami ka jela ban pahara ka jingelang bala penelong da ki tanat ka sorkar pedeng bat sorkar jela pat kiwe haba kedau ka kamram jong ka State Disaster Response Force ulong bakani ka dei ka snat trikam ka bala tebet bat ban penelong ya kino ki kam bat ki jing pelat bat ko manwat bat ban plat ye miki bri ki bangat akanu no kajing na kajing wan dan shop ki bor kamariang na kaliang Director General ka Civil Defense bat Home Guards ikong ai nongrang habakra na kajing yalang ilong bakatnat kedai kabuduna bah ki brio rega katnat ka bamju kenran dian banetre lang bat ki bor ka jela ani ki bor ka district ban pentikna ban penpoi kajing yarap syakipat ba hagani kasngi rengkat ka parade Malaysia benta da ki kenhuan ka State Disaster Response Force, ka Border Wings Home Guards Battalion, ka Combined District Contingent, bat ka Home Guard Volunteers Contingent. Bat ikani ka jingraki ka Raising Day, lapni pat baru ikrukam ajihikai, da ka Rescue Operation ka State Disaster Response Force, ladawan ka jingja kum ka jingkia jumai. Hagini singi la yo ru ban ai kusnam syaki arpu arngot ki officer bat ki pulit Home Guards kum shibenta ban ai gijing ito e gijing syakri jengki daki kusnam kum ka President Home Guards and Civil Defense Medal ka Director General of Civil Defense MHA District and Commendation Certificate bat ka Director General Civil Defense and Home Guards Meghalaya Commendation Certificate. Response Force, led by Sub-Inspector Romario B. Marang from State Disaster Response Force, Shillong.
The 2nd platoon approaching the saluting dais is a mixed contingent and is commanded by Sub-Inspector Translee Dinsong from District Training Center, Nong Stoin. The 3rd platoon approaching the saluting dais is the Border Wing Home Guards Battalion led by Sub-Inspector Abhijit Hajong from Border Wing Home Guards Battalion, Shillong. The 4th platoon approaching the dais is that of the Home Guards Volunteer from Tura, led by Sub-Inspector Tabor Langkurba, District Training Center, William Nagar. Leading the brass band of the Border Wing Battalion is Havaldar Prafulla Basumatri. I am sure that in future also, these officers and men will continue to serve the department with great sincerity and devotion to the duty. The award of these medals, commendation list and commendation certificate should serve as inspiration to order to perform their official duty in a more diligent manner. The twin organizations of Civil Defense and Home Guards have over the year rendered human service to society. They are primarily community-based and volunteer organizations where the spirit of service is of the highest essence. These two organizations have played a significant role in providing assistance in many emergencies and whenever any calamity, both natural or man-made, has occurred. I am also happy to learn that during the current year, the Office of Civil Defense and Home Guard has imparted training on disaster management, search and rescue, and medical first aid to about 7,110 local public and students in urban and rural areas. NGOs, school and college students, government officials, etc. During the year 2023, 2,531 Home Guards volunteers and 350 civil defense volunteers were imparted training. As many as 1,391 trained Home Guards volunteers are currently engaged by various government departments, PSU and private agencies. This has helped the concerned volunteers in earning some income while providing security to the concerned department and agencies. Finally, I would like to assure the Civil Defense and Home Guard organization of the government full-fledged support in all their endeavors in providing better and more effective service to the society. Lean on me when you're not strong. I'll be your friend. I'll help you carry on. For it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. Please swallow your pride if I hear things you need to borrow. For no one can feel those of your needs that you won't let show. Te parlok da ketung ila poi suka bakut jeng tup kubor jengi menta kejan miet ngin sia syam yang bat pila syam tayo ha gajuk kesni ha gajuk kubor. Kubur shibon ke kubor jeng pi jasa.